Guys, DaVinci Resolve Studio RM699 je. Maksudnya dekat App Store lagi murah lah kan? Sebab kalau dekat website RM1,355 guys. Maksudnya Apple user boleh beli lagi murah. Sabar nak muda, bagi aku explain. So jangan tertarik dulu dengan harga tu. Sebab kalau korang tengok dekat bawah ni, untuk App Store version DaVinci Resolve Studio 20 ni, dia tak support some of the external control panel lah. Dan bukan tu je, kalau korang nak pakai third party FAT ataupun VST plugin ke for example, ada banyak juga yang tak support. Maksudnya korang still kena beli dengan this price. Dan kalau korang nak tukar ke window for example, basically memang tak boleh. Sebab dia memang korang beli dekat App Store, basically memang untuk Mac je lah. Jadi berbaloi ke nak beli? Personally kalau korang tanya aku, kalau korang memang solo editor dan korang mungkin tak akan buat kerja by grouping akan datang, dan korang memang akan guna dekat Mac for the whole life, dan korang tak akan pakai third party plugin, yes, maybe worth it untuk beli. Tapi kalau korang tanya aku personally, aku lagi prefer just beli dekat website. Walaupun harga satu kali ganda lagi mahal daripada dekat App Store ni, but korang akan berterima kasih dengan bayaran satu kali ganda lebih. Dan aku sangat-sangatlah sarankan korang try DaVinci Resolve kalau korang tak pernah try. Dan korang akan suka DaVinci Resolve ni once korang dah tahu macam mana nak guna dia. Blackmagic, please sponsor.